Enceng, 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 Bos, enceng, bos, maki bos. enceng, ngerangin dek. Ura gitu biasa joge kang. Enceng, enceng, enceng. Enceng, Bos, enceng, enceng, apa tuh? Bos, enceng, Bos. enceng, bos, enceng, bos enceng. Tenan nih Dindi. Kau sukses Kak Matuk gara-gara kenebo herbal. Iya, wajar Rama nekiin retak di Pambos. Sabrak-sabrak maki dolo Dindi. Enceng, telok kan di. Aja nak kasih di seleka. Ih kunyawa, saletona. Acu yang di tori pojiku. Aku malam munro. Daga aku nana. Weh buang. Coba na sengi begizet. Lagi mikir. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Puang, isiku nak kasih muruno. Jangan muruno hatiku. Rela aku relakan. Hihi, dacok pa. Tanyui ko rasa iko degagi isi. Degaga makun relo di iko. Gigi kok. Amal ke tuh? Ya male. Ya cow sipo di kampung ni. Bah, atau apa aku itu? Tapi amal ke tuh? Engkau ang kalinga kareba. Engkau digaja di kampung ni. Jadi penasaran kak. Lo kak mitai. Mega urusat ko nanay. Deno. Daripada sakit hati, lebih baik sakit Ayo lo. Aku tanah. Mana kuruli apa kurisimu? Saki hati kak. Welo den relo na bosmu. Papa bajana. Tapo maruno isiku. Mampu jema kelong. Tapi balik. Nanti ngambil tulung. Tan rangka jelo bosku. Kalau kesapa tuh maca. Jangan melok kesapa. Paya sandro-sandro matoka. Lesa pakero pala madurai. Iya. Cedi bade ule murai. Agar Makuta na mo po ha. To sipo. Pasen din ule mo to sipo. Na deo sipo. Tapi. Ang kamo papalik cedi lasa de ule murai. aga sih. Lasa pa di ati. Paya ro pa sipo ka. Kurang plegati. Pengajar cedi anggotamu. Biar din ule malasi. Papa pelang. Jadi papalat tuh. Mere pelana. Weh, puang. Bansa, bagin sapato lang. Manang kaya si Mera? Ikaw na lo kasapay. Pagaji mo mato? Tapa na, dacho pa. Alin di tipu, na pelon suruh tanggung jawab. Untuk mereka desa ko. Jadi, kau tanya kakak kepala desa. Magai? Bis jadi bupati ko.
gubernur atau ketua partai. Magalo to pa bali mo di. Tapi di gak cocok. Pa iya Pak Sekdes. Toto ku meto manci kepala desa. Pak sebenarnya cita-citaku. Lo manci pesulap. Kaya tuh cita-cita mo patri sa tercapai nih. Pampala aja duit ku simbemo. Pergi sa patola. Patri sa patola. Iya. Enceng, tenan nih Dindi. Ku sukses Kak Matuk gara-gara kenebo herbal. Iya, wajar Rama nekiin retak di Pambos. Ini solusinya. Racun herbal. Bunuh diri aman, nyawa selamat. Wange. Jadi pertama kali neraka tadi. Pak ya di tahap pelah. Kau perlu surga na. Apa saka bila dari telu. Bidangin na bila dari. Maka dah angkin itu geloy pole. Dina puasa. Ada no cuma. Dan mengganggu kak bunuh diri. Dina mana agawannya deng. Racun. Racun cuma. Tapi insyaallah dari itu mati. Deng. Deng. Magi Indi. Pinungi racun petensa. Liwa bebe. Astaga. Jadi mati nih Yendi. Allah, di mana ya patri sa? Gue ko kesina. Dia pun isu. Presable dulu. Seperti itu mau pi. Saya cek Yendi. Periksa. Semakin menyala. Semakin menyala. Banyak hal ambil patri sa. Begini sih. Dia tak gawang keling ya Pak Sekdes. Mati nih ye. Dia pepetalisa. Tuh mau pa. Aro. Sincok nah. Bos, pak kemacaan negara. Pedas siaga tisong. Siaga bos. Kalau di Unan di anu aja itu sih. Di negara di wajah bos. Kalau di nenceng. Au, pedang tisong. Kalau incelo na geru-geru, ya tuh newa. Oco Nindi, obiku lada kau apa gitu? Mau sedih bos. Wani. Pedang tisong. Dia tuh nanti kaya bangku. Jagain anda bangku bos. Pada ini, banyak wanda tuh bangkunya. Wah, nanda gere bangku nih bos. Pedang tisong. Ikut sepat cerita. Hei. Pertama adalah bangkut tak. Cedek lu cecak. Ecet tangan kapati song. Power itu tawana. Agak mateng. Dedeng, telinga ki dedeng. Ayo asa tawata deng. Okay. Tapi play deng. Kejagangan nak bawa bola nenceng. Minta om tok, kupele. May sulik hindi. Mabot ta. Sana deng. Ya pa. Makasih di deng. Pak, disilongan si Kak Dita. Letuk di daro Kuy Dindi. Namo letu baru usah lengat toki. Jangan si gombal Kak deng. Pak, bisa soam mengeletak. Dia kepaga pas sesek kali kuy Dindi. Madam pekak deng.
Pedek ni pale. Pak kamu Tommy taki. Nasa ngamak yung matu si Chandring. Dia lo medeng di. Harus ya tiu rakia juta. Pak dia lo mitiki masesa. Jana deng. Pak uleng to ya ti chalaleku. Tapi ya dia ulen di. Tiu udah niku. Pak masesa ka ako dewi tiki. Masalah na deng. De upuji ruan yang melesi mak gombal. Yang melesi mak jamu puji. Mua segada ule majaman di. Nah iya, jama mana jamannya? Nah sandenya tuh aboting nyawa di celeku. Nah dewe rekin di. Woi postas, tak balik sama cili. Mis semua kau urane makun resi padua. Yaitu keteluna setan. Berarti idi setan na Pak Ustaz. Dinapak kuro masu nandi. Yaitu ko si padua ki. Naganggu ki setan. Congon-congon postas. Igo yang maganggu kue. Yuh. Urin ka masurin di. Yang rumah salah na postas. Padi petak nilo dia. Napay pala mo do. Dinapak ko to cara nandi. Eta aruf itaw eh. Teko udah sengit taruh piro postas. Dito tuwis yan di. Apa uang kering nga bawang? Tapi lo kamu aku tanah Pak Ustaz. Agak diala di lerekku. Boleh ka kampo cualin di. Tapi mapalempu ka. Ne. Orang cina to sapa-sapa keluku di dareta. Pantas cepu-cepu kalau kuku Pak Ustaz. Idi pelik malay. Mis semua. Ye mana tanah-tanah nga dilinoy ye. Uang ni mana puna. Termasuk keluku ni Cece. Salah gitu Pak Ustaz. Pak Cece. Dia wadi mapun na selain ya. Selewuran ni pakai tapan di. Apa tama aku tu neraka? Kau tama memang Cece neraka. Tama toka. Kupak neraka bahagia. Kurawa pala tisong. Ya tuh bos, sande nang kue pala. Jangan kabulan enceng. Cedilino on rotto. Magan putok ko di. Ucece tiyak molok pembicara tuh weh. Tama kini ke paminung idi pala bos. Papa pala kita. Mapa korea tisong. Kode nang kau puno. Dilalana seso. Ito kan sa dimir si bawa bos. Kode gadi ini sih. Cenya to ya no. Wah jangan ubah tadi tisong. Dia tuh ya upuji muna tuh kode gabuak-buak. Nah. Wah, ini sedih bos. Tapi yang ngerangi dibagi 2 tuh gaji. Pati song, tapi ubagi 2 tuh lelemu. Ini pala bos. Alaman na bawan nih. Deti song, kalau kulang, walako. Tapi jadi bawa kita orang tisong. Jangan sampai lo kong mandre, dega agulumu. Jadi magani ya Pak Sekdes. Macam penganru atau melasa kita. Kena apa dua. Dia sempat terisa. Tapi ya, dia belum mundur mak bandiku ye. Menganru atau melasa. Enceng. Pak kebani play Pak Sekdes. Lo kumu saparang enceng. Pak ku tanya enceng mula nana ye. Dia nak melampainya wana. Jadi, ku kenapa lipat Teresa? De, sekali mati piye napung loka. Loka no. Enceng. Agar kasih maksud na puangi cipta katau mapake konjak na tapana. Katau poy. Manang ka Indomie di Juju. Enceng. Talaga. Maye. Meway. Igar tisong, taruh patung mewa de loku. Tenang ki bos. Pasik des ya deh.
Pikir tuh song. Bosku. Kacau ni sengi temen aku perema ye. Kenal aku pula dulu. Tabe. Killer. Sekdes. Mau tadi tisong. Dia mau Cina mandi tunu-tunu sekdes. Iya Pak. Amat tunggu pasek des. Makok kue. Degawa di tama bulan enceng. Pada nem lapor dia. Lapor apa lady? Kasi perlu kucina. Tama nih pasek des. Tapi Cina tuh bawang. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Abe ini. Assalamualaikum, Enceng. Sekdes. Enceng. Ano tong kan di julilo kecil lagi seba. Pak di pemadan kasi natapag tua sata. Cina dulu ka deng. Ya patapu asata. Enceng. Iko sedih cuma. Madam po ka pa sekdes. Lada ka kasilok ka. Tapi di tempat itu, dia boleh. Bandi, upalat tu kaki kasi bawang. Pak, masih buka kami seba. Igawe aro diolo deng. Yan na misang hindi. Tenyuro sa tayo. Kung kapalay kesempatan ta, lo kaki di. Dembe ka pangule pa sekdes. Paday tanelo maday rodiolo. Masih mana pala yolo dindi, ya bawa rolo petu kaki. Ye pa sekdes. Kenapa pala yolo deti song? Pagawe deng. Penting garo. Kalau penting, ya perlu keselesaikan nih. Uy, agak mau lakonnya cepat 2. Wah. Iga anak itu tisong. Kok ya bos dewa dia dikecai. Pak calon ipana bosku. Uy, kalau ditanai kok tega. Wah. Apa na tong kapag tisong? Udah lagi bos. Alain bos tuh. Aja sih kumete tisong. Pamabuk ka tuh. Ani nu dah tisong. Ila sih. Ani mau kita. Agak puro minu cuma. Hanya tisong. Mabuk sikit bos. Aman deh, berani ku selesaikan. Enceng. Kerja ni mana reke? Kan ni enceng. Kerja ni lah pisang. Caca deh. Kan ni korang melanjut pisang. Enceng. Pasekdes. Tolong kau. Makin di. Jariku. Dan ulah lupa. Oi! Enceng. Dan oleh tahap pada konde. Telinga kini sebab. Kan ada cerita. Enceng. Nanti kami lo tolong dek. Iya deng. Agam. Kau ni. Negara kajarin Pak Sekdes. Jadi mengaga di deng. Dampang kak. Dia boleh monromita. Kong tuku. Lo kematoka tu jeleng ke pemang. Pata desa. Tagal si pemang. Wah. Mau puji tuwek sapu lai. Nagama dia awal ye. Leceh dia asa. Oh, dia tu Teresa.
Pak Inu kerawa di awal maluru. Tas ya, Mbak. Cocok nih. Berarti si Selei. Masih mana pale dulu di desa Mbak. Sehat-sehat ki. Enceng. Tolong. Tepo le. Etek ko. Madampen. Aku elomi kenceng. Pagi kami kesini. Ngeloka bawa majai salahku. Tidak sembah. Pak gara-gara iya mana? Gelo apa tuh? Iya. Aku mau jarang nggak? Pedih. Pokoknya enceng. Pura tampung dan pura tampung lakemu harus niboting. Aja kesini. Pura enceng. Genja.